дуруд шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. Имрӯз 20 августи 2020 сол. хабарҳои ин соатаро аз вилояти Самара шурӯъ мекунем. раҳбари ҷамъияти минтақавии тоҷикони вилояти Самара Даврон Юсупов даргузашт. дар ин бора хадамоти матбуоти вилояти ҳукумати Самара хабар медиҳад. дар хабар гуфта мешавад, ки губернатори вилоят Дмитрий Азаров ба наздикону пайвандони марҳум изҳори таслият кардааст. дар номаи таслияти губернатори вилояти Самараи Русия гуфта мешавад, ба ҳамкасбон, хешовандон ва дӯстон таслияти самимии худро бо сабаби марги Даврон Юсупбекович Юсупов, раҳбари созмони ҷамъиятии минтақавии тоҷикони Самара, пайванди динства мерасонам. Даврон Юсупбекович яке аз дурахшонтарин намояндагони халқи тоҷик буд, ки дар тӯли умри худ дар нигоҳ доштани сулҳу дӯстӣ дар байни намояндагони халқу миллатҳои минтақаи Самара хидмат кардааст. ҳамчун раҳбари ташкилоти ҷамъиятии тоҷикони Самара, вай зиёда аз 20 сол дар ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳр ва вилояти Самара фаъолона ширкат варзида, дар ташкил ва баргузории чорабиниҳои минтақавии байни миллатҳо, рӯзи дӯстии халқҳо, Наврӯз, фестивалҳои варзишӣ саҳми арзанда гузоштааст. Даврон Юсупбекович бо самимият ва эҳсосоти худ фарқ мекард. ҳамеша ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ҳамватанон, муҳоҷирони меҳнатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳимоя мекард. дониш, таҷрибаи ғании ҳаёт, мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ, нерӯи иҷодкорона ва истеъдоди ташкилотчӣ ӯро бо шаъну эътибори ҳамкасбон, шарикон, намояндагони созмонҳои миллӣ дар минтақа соҳиб кардааст. ин барои вилояти мо зарари ҷуброннопазир аст. хотираи Даврон Юсупбекович ҳамеша дар қалби мо хоҳад буд. гуфта мешавад дар номаи ҳамдардии Дмитрий Азаров, губернатори вилояти Самара, нисбати даргузашти Даврон Юсупбеков, раиси ҷамъияти минтақавии тоҷикони вилояти Самара. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем ва вазорати коммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Федератсияи Русия ҷадвали нави парвозҳои содиротӣ аз Тоҷикистон ба Русияро эълон кард. рӯйхати парвозҳо дар канали телеграми ин вазорат интишор шудааст. ҳамин тавр аз 21 август то 1 сентябр иҷрои 25 парвоз аз Тоҷикистон ба Русия ба нақша гирифта шудааст. гуфта мешавад, ки ба ҳамаи шаҳрвандони Русия новобаста аз минтақаи сабти ном ва ҷои зист иҷозати парвоз дода мешавад. 21 август ду парвози содиротӣ аз Душанбе ба Санкт-Петербург ва Краснодар ба нақша гирифта шудааст. рӯзи 22 август шаҳрвандони Русия бо масири Душанбе Москав метавонанд парвоз анҷом диҳанд. 23 август ду ҳавопаймо аз Хуҷанд ба Москав ва аз Душанбе ба Санкт-Петербург парвоз анҷом медиҳанд. ҳафтаи оянда рӯзи Душанбе 24 август бошад. 5 ҳавопаймо рӯзона Душанберо тарк мекунанд. ҳамин тавр аз рӯи нақша анҷоми парвозҳо аз майдони ҳавоии Душанбе ба шаҳрҳои Москав, Қазон, Сургут, Екатеринбург ва Новосибирск гуфта мешавад. дар идома 25 август ду ҳавопаймо аз пойтахти Тоҷикистон ба шаҳрҳои Москав ва Санкт-Петербург парвоз анҷом хоҳанд дод. рӯзи чоршанбе 26 август парвози содиротӣ аз Душанбе ба Краснодар анҷом дода мешавад. рӯзи панҷшанбе 27 август ду ҳавопаймо аз Хуҷанд ба Москав ва аз Душанбе ба Екатеринбург фиристода мешаванд. парвозҳо дар хатсайри Душанбе Москав ва Душанбе Санкт-Петербург 28 август низ дар нақша ҷой гирифта шудаанд. рӯзи дигар шанбе 29 август шаҳрвандони Русия метавонанд аз парвози Душанбе Санкт-Петербург истифода кунанд. طبق نقشه روز 3 август 4 парвози дигар низ ҳаст. инҳо аз Душанбе ва Хуҷанд ба Москав ва аз Душанбе ба Екатеринбургу Новосибирск. санаи 1 сентябр бошад. парвозҳо аз Душанбе ба шаҳрҳои Сургут, Екатеринбург ва Санкт-Петербург дар назар аст. рақамҳои парвоз ва вақти дақиқи онҳо ҳоло муайян карда нашудаанд ва дертар эълон карда хоҳанд шуд, гуфта мешавад дар хабари вазорати коммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Федератсияи Русия.
یادآور می‌شویم که روسیه در پس منظر پاندمی کرونا ویروس از 27 مارس پروازهای منتظم را به تاجیکستان و دیگر کشورها قطع کرده است. تنها به شهروندان روسیه، اعضای عائله آنها و اینچنین آن شهروندان خارجی که اجازتنامه استقامت در فدراسیون روسیه یا خود به اصطلاح روسی ویدنژیتلستو دارند اجازه ورود به روسیه به آنها نیز داده می شود. ادامه خبرها. در ولایت ورونژ روسیه هنگام عملیات مشترک مقامات حفظ حقوق و گواردی ملی، دو عضو گروه جنایتکاری که شبکه بین المللی مهاجرت غیرقانونی را تشکیل کردند دستگیر کرده شدند. طبق اطلاع خدمات مطبوعات سرایوسط وزارت کارهای داخلی روسیه، در ولایت ورونژ بازداشت شدگان به تشکیل شبکه بین منطقه‌ای مهاجرت غیرقانونی گمان بردانسته می‌شوند. با گفته منبع، جنایتکاران حجت‌های قلبکی را از مهاجران تهیه و فروختند. آنها از هر یک شهروند خارجی از 2 تا 6 هزار روبل گرفتند. تا امروز کارمندان پلیس 7 شهروند خارجی را که به اساس در قید مهاجرت گذاشته شده بودند و حجت‌های قلبکی داشتند معین کردند. از جای استقامت ابدارشوندگان، مرکز ورونژ شکل‌های کارت‌های مهاجرتی، مهرها و رقه‌های معلوماتی عاید به نشانه‌های قلبکی، همچنین پلانشت، تلفن‌های موبیل، دیسک USB، ثبت‌های دستی و شناسنامه‌های شهروندان خارجی مصادره کرده شدند. گفته می‌شود در خبر دفتر مطبوعات سرایوسط وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه عاید به ولایت ورونژ، نسبت به دستگیر شدگان مطابق قسم 2 ماده 322 پریم 1 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه تشکیل مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایتی آغاز گردیده در این سمت تفتیشات ادامه دارد. خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز شما مستقیما میشنوید. کمشوی جریان مهاجرت در ولایت مسکو به نظر می رسد. در این باره معاون رئیس حکومت این منطقه و همزمان رهبر سرایوسط امنیت منطقوی ولایت مسکو رامان کراتایف به روزنامه‌نگاران خبر داده است و گفته وی از اول سال در منطقه کمشوی جریان مهاجرت به قید گرفته شده است که نشان دهنده های امسال نسبت به همین دوره سال گذشته از ماه ینور تا ایول قریب 11.4 مرتبه کمتر است. در این مدت در ولایت تقریبا 99.5 هزار پتنت برای فعالیت مهنتی و زیاده از 12,000 اجازتنامه کاری داده شده است. این نظر به سال گذشته 38.2% کمتر است، گفته است معاون رئیس ولایت مسکو رامان کراتایف. اینچنین تاکید گردیده است که شماره مهاجران مهنتی که در ولایت مسکو قرار دارند 34,423 نفر کم شدند. تا 1 آگوست قریب 201,000 نفر خارجیان به کار جلب کرده شدند. با گفته رامان کراتایف، شماره مراجعت ها به مرکز یگانه مهاجرت ولایتی نیز رو به کاهش دارد. در 7 ماه اول سال 2020 به مرکز یگانه مهاجرت ولایت مسکو 101,341 عریضه از شهروندان خارجی وارد شده است. این رقم نسبت به سال گذشته 1.5 برابر کمتر است. به گفته او 60,626 شهروند خارجی برای قبول جمعیتی مؤسسه مراجعت کردند که نیز نسبت به سال گذشته 4.1% کمتر است. علاوه داشته است رامان کراتایف، معاون رئیس ولایت مسکوی فدراسیون روسیه. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. در نیم سال اول سال روان بیش از 19,400 نفر در تاجیکستان با تشبث کارفرمایان به رخصتی مجبوری رفتند. خبر می‌دهد آزیا پلاس با استناد به گزارش اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری قید کرده می‌شود که 78,000 نفر آنها به مزد کار ماندند. در این دوره 200 نفر در وقت ناپوره و غایبانه کار می‌کنند. سطح بیکاری با نظرداشت بیکاری پنهانی از جانب مقامات امور 12.5% شماره عمومی قوه کاری حساب کرده شده است. بیکاری پنهانی مشغولیت ناپوره می باشد در صورتی که بنابر وقت استراحت قسمی از کارمندان را به رخصتی مجبوری یا به کار در وقت ناپوره یا نیمروزه جلب می کردند.
مطابق ارزیابی پیشکی 2,445,000 نفر قوه کاری گفته می شود. زیاده از 2,394,000 نفر آنها خود 97.9% در سمت اقتصادیات کار میکنند و 51.5 نفر مقام رسمی به کار دارند که 2.1% از شماره عمومی قوه کاری کشور را تشکیل می دهد. اهالی تاجیکستان در نیمه دوم سال روان طبق معلومات آماری 9,392,000 نفر را تشکیل می دهد. طبق گزارش‌های رسما تصدیق نشده نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان در کشورهای دیگر خصوصا در روسیه در مهاجرت مهنتی قرار دارند. سامیان عزیز، مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعد شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت.